Hello friends, jong haina hailam chog norong na chini PM Tripura channel bising te hinke fight friends jong norong ba kacha second chap video sana mai te himena amo hangke Directorate of Employment Service and Manpower Planning Government of Tripura bun bising te tabuk je teacher recruitment rang jak nai ha hangke friends jong norong pulen sing pathak jora nai tong di ang ta uponi je description sorry ang tabuk je bon notification ka talang khur femena ngor talang ifrong nai norong pulen sing pathak jora nai tong di hinke friends jong tai kaisa komung sini PM Tripura channel bising te যদি norok sini PM Tripura channel ka talnai tongman tong ka sini PM Tripura channel like ke share khai subscribe khai bell icon click khai dei ke fa difference norok plan se pathak jora nai tong tang pone je notification ong khuri femen ang obro talang phone nai hello friends norok na je notification kok samana mungkin aji Government of Tripura Joint Recruitment Board of Tripura JRBT Directorate of Employment Service and Manpower Planning office naidem mo rijak tongo ke friends ang abono norok kolo nai nai ke friends ang amo release ong mane hingka ke naidem ro date jak 27 November 2020 hingka ke friends ang aboni je mo rijak mane advertisement number hingka ke 2020 aboni number hingka ke 01 ke friends ang norok amo apply ma khaine online ni bisingti hingka ke friends ang abo je official website ang abono ani description ro ritwana tarpor ang aro tak phone girmana naidera www.employment.tripura.gov.in website ni bising tifan ro kora apply khaimana hinka friends faidi je boni vacancy details ba table oro tam tam rijak dong oro chung naileyano name of the post hingka ke naidera lower division clerk group c ni bising tita uje katal kaisa mo talang jaknai non gazetted hingke friends jong tai kaisa hingke ro total oro vacancy tongo 1500 friends jong hingke oro kisa bag rok rejangnai tei number of vacancy abo to total osok talang jaknai hingke norong noro je selection ong mani yagro norong noro beton ong nai 5700 ni siming chengoi 24000 jora hingke oro grade pay rejaknai 2200 ke friends jong abo tei alkarong norok kolo nai nai di tai friends jong oro eligibility je norong ni omorok hingke no norok oro madhyam pass rok hingke no oro tai kono kisu kaham haya je comment khaina nangya tai sungnan bo nangla friends jong norok oro apply khaina hingke no norok madhyam pass hingke no khaimannai hingke norok friends jong tai kaisa hingke norok ni knowledge nangnai hingke English je norok ni computer type ni bisingo minute 30 word English per minute naidero rijak tongo abo norok khanya nangnai hingke tai kaisa hingke norok kokborok tei bengali hingka omo hingke norok ni 25 hayakaba 25 word in Bengali per minute computer with keyboard along with basic computer knowledge tongna nangnai ke friends jong norok tai rong norok kolo nai nai di jebo nang bono simi sai kana ro friends jong tai kaisa hingke norok ni age limit ni kongno sana thangke aro naidero 18 ni siming chengoi 41 years hingke oro chini ST chini bang hingke tei 5 bosor release rijak hingke naidero hingke total 46 years jora tei jara tongoi tongnai rong borok oro apply khaimannai friends jong hingke oboni je apply khainani boni date rok rijak ang obono sawano norok plan sim paithak jora nai tongdi video ni skip khai ni norok nai tongdi friends jong hingke friends jong ang norok na je taising pro samani omo kaisa omo talang jaknai je 10313 joni bisingti tabuk jeta omo talangjak mani borok bai baksano mix khainai talangjak nai norok ni omo ke friends jong norok oro apply khainani thangke norok ni fee nangnai oro naidero category rijak tongo UR rok tongo hingke 300 taka tei UR rok hingke 300 taka tei aro STH rok hingke naidero আর example for fees payment omo 200 taka nangano STH rok hingke ke friends jong norok je subject syllabus ni
oporni je table remane hingkangke paper 1 English writing or easy translation into English from Bengali amorok amoni fayano hingkangke friend chong naro first langjaknai writing bon pore English Bengali jefano hingkangke friend chong tei kaisa hingke hingkangke friend chong mo 40 mark ni fainai total mo dunota milogi oro 2 hours ni fainai ke friend chong oro tei kaisa 30 marks ni fainai norong ni MCQ omo faiano oro sudu tick mark rekangke nong jaknai omo hai hingkangke paper 2 or bo haino general knowledge ni tei current affair ni faiano norok omo nainai di omo hingkangke general knowledge ni hingkangke 100 marks ni 100 ni total 2 hours ni fainai hingke friend chong oro bo je MCQ tongo MCQ bo faiano MCQ bai mix khainai hingkangke norong ni bonpore last hingkangke norong mokik interview talangjaknai interview personal interview talangjaknai aboni norok selection ongsinai hingke friend chong oro tei kaisa borok ni je official website hingkangke omo ang bono ei official website ang description o rirono tai omo je ang tab naitongmani o PDF file no bo ang description boni link ridiba norok download khaifan norok naimano hingke friend chong tei tamo tongoro jebo bad baki tam nangnai nangya boto je norok ni ID proof rok joto no tongo oro norok ulo nainai di ke friend chong tei kaisa nangkukmani omo hingkangke naitoro list of important date hingkangke naitoro submission of online application hingkangke 19 মানে 19 তারিখ 12 মাস 2020 2020 অবনি সিমি চেঙ্গই 30 তারিখ 1 মাস 2021 হ্যাঁ hingkangke oro prai 1-1.5 mas hai time rijaka hingke friend chong obo ni je last date hingkangke 30-1 2021 হ্যাঁ hingkangke friend chong oro 1-1.5 mas hai rijaka hingkangke norok ni oro boni pore apply khaikangke norok ni je admit card download khainani oboni date rok ongkhorano bonpore date of test oboni date ongkhorano tei duration and test venue time oboni bo faiano hingkangke friend chong video bahayang jak norok kaham maya common khai sadi tei friend chong norok dol pal chong jara share no apply share khai rohodi tamani hingkangke nini khoroksa ni bagui fano tei khoroksa je काम खाइनै जाना नाङा tei omo hairok phone khaimano hingke friend chong video bahayang jak norok like comment share khaidi tei subscribe khaidi tei jotono hambai।